Alang kiniso. Weh, no. Lagi jam pagi dulu. Kaan tiang ka atu jong. Lagi 10 rito yung ano lang. Kaan tiang ka ada ko. Sini dali, sini dulu ti. Kita kalau lagi sini. Lahat na namin sa lendo nga. Wala na pa sa usang sini. Namin sa lendo to, no? Kumpara ka na, kung na to, okay, malit umirin, nalmali mo to. Dito na, saudara tutup. Patang sa masalte. Pundan. Nako, tamani pulangan itu Tom bisa bawa. Ya, patang sa saudara tu. Kayo itu tomate. Kalau tu boleh dito. Atin dalawa magalong ito na masira na pa. Ito pong rano ng sira. Ya, oh. Bapak sini Pak. Oh. Oke. Yo, pelanggan yan to yo. Ayo, palangan niyo to. Hindi ka lang. Oh, bisa. Kailangan. Sorong ni bala. Awas lo. Dami ni bilisan ni lang. Sorong kita la show. Sorong. Opo pa manelo. Kumala mo naman ito tomate.
na satu. Wes, tukang Sama kita di tepernya Dari dah mama ya. Kena kolonel kan weh. Dia main. Iko mulon. Tahu dah. Boleh beli sini sarung-sarung malu apa? Ya, ini sarung ton nanti. Iya, kok jual. Rolo mo kami. Ke depan. Meron mix na. Mana ulit?
Tunjuk sana parkiro. Lampu kalau kami ini Pak. Nah,
Ito ko, hinihingan na lang. Oke. Pele ya, narami itu wanun. Oh. Palago-lago sini. Yate kita tumangura bale ko may talakonasa na latapela tumale dami marito sabayanta marito tasakang indarugi kadang-kadang sini kabelo ya patoro ni kabelo Awas! Huwag mga turo nilang po! Mak telepon. Dito ba kami? Belet tenaga, baik kurang-kurang ada ya. Tak mudah-mudahan bisa ada.
Trapa de Magasan de Tomate. Yang mula tapeting ka sa rasa de orang tu dalam de Komento ito petulak kito kali lang dana di bogada tinamane oh Tombi naman na delong. Hindi na kaya ito ito. Baka ito magkaan na rin sa piling na. Yan na, tanda yan ito. Ito, pula tomatis. Ito eh. Mumutil ko lang yung mga siba.
Dali demi to. Lagi ako sama. Lagi ako sama. Kira pala pa mo na. May kailangan daw ako tarong. May kailangan. Wala ko. Awas eh. Hindi to, may Tokyo na. Nandarong. Kamu sunduk putar ya kan? Irang buhok ko nang nabalin, matibala sa ba? Kada kami suating hitam ko, kikar na si Kapwa. Ama ano rin? Ama nag-arang niyo. Ito nagkakali ni Dong. Satu. Tindaran bokon. Ya todo angkara ni tempat todo kende komidomi sam yang kara nilang ano. Tono na espando ko do kende komidona lo.
Masyarakat na palindulindo dito lang kusini na dolot mo tulangan sa milayo-layo. Na dolot mo tulangan sa milayo-layo. Hello mga rilalan deh. Sosite. Yang kamiat juga setengah mati. Woi, mulai berkomiyoto jong mayo. Ay, gabano ko si Pore.
sa tomato ni patarong tomato yung may misa. Sila dokan. Para ket tomato. Ya. Era tayo mito bulian na langsung di para lalakyan. Pasap to jatuh misa inde. Tomato mati nanay. Tomato pa nanay. Kabel do. Jaga kabel masalah oke. Katu dia. Kabel jom tu kabel. Kabel. Ya, pakai kita kabel coba dulu. Pasal ini orang komite ini. Oh, kabel. Jo sekarang. Suruh minyak lagi. Ba, yang nanti lagi kabel jauh tu hari tu betul tu naya kabel ini betul tu. Ada orang yang saya kerja. Ya, saya kami tekan do. Yo dami male madok ko dolo. Pasade me woi ne. Iru woi do pada apa memang lai sama lo. Palangan ni nanna. Yo. Yan na puri lan kura ta ba milabo na madogi. Yo ratai. Ya, dolo ini. Dolo ma dole. Oh, ledo kamu lagi. Sekarang ni dapat. Yo. Oh, mbak bola tapapan ni. Bapa di mati, kabel ini, bapa di mati, kabel. Ya, pasal bapa mi dolong, naik ambil di dolong kian tu tomate. Dapat di balai. Si itu bulan kami langsung di barang lakin. Hindi nasang komitas ito ite tomatuata palangan nilakian. Hindi nasang komitas tomangura. Nakasusi mo ito. Alam mo ito. Umbat tulong na. Pero ano ba namin yung mga ito siya tulong na. Hindi na mga nalo. Yung namin mo nisaw. Dapat disitate. So, ano mga nagpira? O, saan ito? Hindi ko dito mga napira ni Karangye. Wala napira? Hindi ko dito si bantu-bantu hilang. Oh, ya dia enggak dulu itu tak punya reken lihat tu lah tapalang merasi itu kalau dua terima kasih dari pihak kami oh yo lete ini sembilan kami 1 2 3 yo saya kami yo hari nak 1 2 3 yo 1 2 3 ya saya 1 2 3 2 3 yang mana ya sini ya nenek sini lo punya ya udah kok kita tak orang punya parek-reke sini 1 2 3 satu lagi nah 1 2 3 pengosokan ya saya akan bilang dulu 1 2 3 sini Pak ini dulu angkat tangan 1 2 3 lagi 1 2 oh kamu tirin di luar itu ya Pak Lami Pak Jojomo kami tiro itu tulas inasan dapat kemajuan bisa para apa yang berkembang po itu angkai ya jalan kami muna Pak 1 2 3 ya beru-beru sama polo ikiano apa ini lo oh
Kusadia kami mengkalomo kami tupira. Mido tupirang karang itu teman-teman tamati. Bisa kami ratai mau tempat tuh yung karena magkakatan kalangan. Kamu kami karangi pira. Ya, lain tipo kami tupira ni karangi mati. Ya. Mana mana betul tempat tuh. Angkai betul tempat tuh yung 1, 2, 3. Malam mata ya dulu mate. Mak bisa menodikat tu si matua daya reki kami to si manguran na warka. Nanang alamat tua na sangki. 2, 3. Yo, betul ya tuh yo. Yo. Eranya angka tuh. Sadar ka? 1, 2, 3. Ya udah na ya mga to rindingin na nito dilalak ni mani. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan ako sa pagkukuha. Kailangan ba sa pagtupokon na usaha ng tipo so ito nganyong ihalon na ba? Ya, 1, 2, 3. Oh, nagugulawan madaya. Pati eri ke sini. Ya, makan dito ada. Ya, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Imbara tumpi na tato aja tu. 1, 2, 3. Oh, si pemita. Ah, 1, 2, 3. tahu na nila kita pinaraman ato na nila mati. Ya, 1, 2, 3. Lemon deh nang tato. Siapa? Nang tato. 1, 2, 3. Nila tato. Pakaloloy ni nila tato. Yo pasi matay lako kadto kay presidente. Yo pasi tanda-tanda kada kay ilosoro atu. Soro-soro dito yo nalumi pasi rante yo. Ako ba to da sa mga mulay na ano? Orasi pala kami to labi palako na pa. Pala kami to sampangan na sule. Pengarlan. Ya to pengarlan ya te sound system ba tu mic. Lamuatur moto na dibarik ke tapaleso ito sito na pa sa ate do yongi. Yo lamuatur te alat. Yo tu lakilangan te. Yo rapa mo kami solanasa na kende gitu pasonda na to paringe solambe lang na lakyan me balakolong na di sana mangka to tu maapalaw. Itulah begitu lagi garuntung tujuan nabi palakolong kita tujuan di palakolong ada baite lakiana ide pandu diang gitu
bodo benak dumai temai teran to barengi to si bayu bayu natong kenal layu to si sarang sarang isugan bagalan doan kuku ambai beloke tator rapak selama sang tasita tanang gamairi ku langam betang bata turun labi muli lati bantu kedau temai pandu diang gilo kuku ada bayar ko pemanggal wakna lagu temai to si bayu bayu natong kenal layu to si sarang sarang isugan bagalan doan angka tadi tumpu mata airana tadi galak padak babel lawan lagi bendan di nanan sangkana tadi ponene kena di batulang dai sebagai pisaran batu di bota buka maka bagan naraga bambang kalua naraga temai angkana kita masurana sama tu saya tonggon maka lima tu rambu marinding lante bal lagu temo dai ko lagu basalan narinding lagu balai ko nama naga banua pintu kubing kabrai sila lagu kubing kapoyai lagu gua tabe tiga yo bogo di simana kanang kairimbi tanggammu totong konde tanan rampa bogo toda dalinga duammu balidan maya bogo sulingi bilik mula ambu apa tangan sengak darah rambutan di dalinga duammu tangan dengar sengak sisa pangalapu balidan sulingi bilik paperagimmu kula garamba ya garamba uleng kodara didi lagu lambe patoda dadinda lagu dete pakulla gati busananda inde dari patira sangga lante makla demo di garamba barra maisona lante kulla atau barasande kumu ada itu datang buku buah pindo itu pala kumata sakti doda tu kumombong dari bakure damba menapa batengan nendo to menda dian dari pasundum bantari sambagara indah lando do to kumombong dunia ada tebai Allah dari nato nalagan namo tebai patang dan adilan dolaran ni ada itu mapa kiana kana dilang ka pataunan ni ada itu mangapi dalam lili na pada di babangan na pada lagi tikuran dan na pada di labo dai nandi samba batu 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 Allah lagi dato bulla tiar barai limboni ada itu mapa kiana kana tasmi ada tebai pemangapi dah dia mau balar nampak daran tiantu kasih kumpone bone bini dia mau balarang nampak dalam tiap tuyu dia yang berdalam tangan dari dalam dari di busana dari dalam kena taruh ke pasiang kudara dari tempat pakai nak nak meski mengubah yang kalak dia ada tempat ngapi nak ramai balang kararak nak ramai tak ada bulan nak gumu ada mereka pasagai itu ada pasagai dia nak gumu ada mereka pak gantian nampak ada pak gantian dia ada tu di patono tondolan tu kita tu di patono tu kemak daute bantu dia ngino daute sarikan dikara penarali ain tu kumpul nasuh mak tu Malaysia dia ambil tu benda dia ada mai palang kararak nama kalima atau dolo kapuangan na gumu atau naria ya tangkian suruh tu nala sarara payah itu saraga dagan nak ketutan nalu nak gulaga tibu sarana nama di sagai pasagai tu dah diganti pak gantian nambe saya aku tu dah tato di sangomi tato kutole pa di sagawi tato kalau mampu mampu ni boleh tato di oli supala dan dia tu benda dia ada di papore tanpa biru boleh tato dia mau kalau tu taruh dah itu tu benda dia ada lo buat tato ada you dia minta salahnya ada kamu ada semua dari ini mai lepas dari sama negara ini dah iya dia boleh kalau magam pada ilalili dapat ada di la bopa gantian na babangan na patung gasagan da gumna na lati motan na nalu na kulla katibu sarat na ladi sagai mo pasagai do na diganti da bagantian na mo mo sagala na pasagai dia na gumane mo mo dai bagantian na pagantian dia na to di pada do no
Nuyatu sadek tangke ladi sanga so padatdan kutolepa yaitu sede budi disaga siapa dia tu bisa disaga siapa padatdan siapa utama nakasan lema pula siapa dan dari angin dan sumber dari di turun kita mata nanam pasat di pamanda buntur regi datang muat di babin tintan dan tanah saririnda urangi mempoleh peta wamami dan sumbolong mani kita nunak na pasat di pamanda buntur regi na men nanti tiang lu minta mata linga duan nama sola duai ndelo kolera ama pun digeran na mempoleh soma usora soma dan lagu ba ini sangkala mak aku dua ya aku parangi geram padang kapak laku pakulai ke pak sulan namlo apabila nami bali ya bali dunda masola dua kumano kana musio la mutimba malas surat pasa di pamanda buntur ngeda tu pamanda bana berada nego kala pakoto konan tonolomu ammu torong tidak rampana kapak mu pasulai ya pama pak sulyan dando umpati rimba di pole pesoyan na anak kamuan ende masola dua itelangan to seyo kalamba ende to sibar robarada gubua untung bubanuan ene daun kala patang pembelalan daulan dolalan di pole temai dokol loera rata mapada di babangan apa lalilik na padang adila saya di pamanda buntur ge datang di babin tintonan don tanah tasari rinda sanda silante be boleh masola dua i boleh dio belaran apa dalam panang kapar ora to matin be boleh dio sangka dapat sulian lalu turu-turu domang mak be boleh dio belaran apa dalam panang kapar ora to matin be buah barak bisawan si baru tamanana jangkar wala tandasan si gore-gore di kata ati be boleh to sandaran enggak nama sola dua di kata amit bi to pantang taruno lagi sonda be pasanga indo de ganti bi pak gantian nabe di sagomi siamani dah siapa mereka kutole pa di sagomi siapa masubule dah itu bisa di sagomi siapa mereka tanya nama boleh orang rana to nama nimba mololo suma ni kena nenek ni boleh temai langan nomi dikata ati to misanda rangka na nenek omi membuat di pantang taruno lagi ganti omi pak gantian nabe ke sonda bi pasanga indo boleh omi di batang di kalena di sagomi sia nenek naluri nah sola sia nenek na tangke kutole pa di sagomi sia nenek naluri dan itu bisa disaga sia nenek na tangke di boleh patua indu don nenek di badu karene randu du ka bisa ngimpi mangimpur bapuran pun ti mak pusaga-saga landon dan tobatanda di landolan ini boleh pindah-pindah tiang lakuran dan lagi di langkah tahunan ini boleh tambah atau lakang lagu pada lian luran sulit boleh temui anak tambah gayang mak pun masih pun atau mete pak gulingan temui anak tambah gayang mak lempan kali liga itu apa rawi boleh tambah tipu apa tadi dong kakinan dia minta pada sokaruan nabi dah sampulan nada dalu kita lu buronan dua ini pindah-pindah tiang tambah siada tangke sola siada luri apabila tang sifat mata tanah mo ya pindah-pindah tiang tak sifat tak kadang-kadang mo ya tambah atau lakang belanda ya mola negelu itu lakum paroko kabutuhan kula lagaran bau roko rampe batampu seri sarak sapi mi boleh angin apa riba tang tidak mi boleh tambah kolongoda langan mi boleh mak pasio ya kalambak masalah dua nenek mi boleh sidoni digentek mi sitoron tampo dibati kisipang ngokton temari Siduru batakan nasio lanang kumua tagente pita paturu-turu to mamma pida teh tangan sondok natara anak pi boleh malam-malam sudah digente patorro to magula pagalan na to sikasiri para batun nagula to sikatumpa kampulen pangapalan mah matanna allo sidun dan to mamma ni boleh teme mintu anak datang pagayang makalima na teme mintu bati tanda tikunda na koram dan nalangi na gopala lian orang kumua sesami pertama kurit tapo kinan loilalam mita mabanuan adeta tapo pokong liram barang mita matungkunan todolota tapa bayui bayu sian lena indi ambe eto mendadian tapa takin sangkalam makna indi ambe eto kumompongta bebali mi boleh etemai torroto di buambe dan ramakam magali makna temai to di boyo da buku tangan si bederam kumula umba moda patiram sangka
mi pole tema ike dong mak puluhan dilang kapa tahunan mi pole tema karambau masuk ke bisara dusu lebih disorong pindan rokok di subala na di siok batang-batang di rokok talutuku tarudona ngomong mi pole tema tingko sinuru batakan siolanan kumuala ipabenda mi pole tema baru-baru di pamadatu di patunan namo temai balak kayan duku bindam mi pole indela kian lalong tunan nami inde bandu diang kilo di pabenda mi pole temai simbuang matua induku di patunan nami pole temai tombi saratu bendera sangka mogama di pabenda mi pole batu bulan atau merabut Allah di patunan nami suge bulan atau maagapunan dao mi pole lante ma allo to temo lante gulla to marasan ladi gara ruam barra mai sona lante ma allo to temo lante gulla to marasan de apala gugula langam bala bengkade dorandan di buduk gula garambaya garamba uleng kota dara dori lagu langam bala gugwa masih yang sambu de mai gada di sinan sarung bisara bisa bunganna bumi to dolo kabuangan te kumua dengja mani indi terutama juga magalima na terutama solo angga to matallo matampu taram bulan tema pote di bolo lante pasirian na tandung galonaran nan tamate sebundang na posani burana padang na poli pamgi lumpa dapat panaugan kumuala di pasi surungki indo salata lalu tama komilili nambar lalu sau gomi engko kana uwaila pasangum bata sanulele lalu rekki gomi urun na salu kalua tangalamen lanto tang mimi mapa beranda ladau kumite kulit na padang na pupu bangkang kominarok tong anak apa kila rampotong gonggi lante ma Allah to temo to tunggoli goli rara kila tong konne lole gone to di paturu turu to mamba dau telak kian di surah antama buno samalampa antama awatan keleswan puang matua dau tangana langi lemburai komi wai sabin dan nabi bigi komi sakit senggori-gori amilangam matua induku langam bandu karurungan langam ma sompo make bakalangan no komi temai maampu sana kelakuan si terunda bayu sian lek dia dodo sangkalam makda sian e tangke sola sian e nuri di pasidaga te mekinan loralanda di pasidaga imani te mekinan loralanda batu di tinggora imani te metedong lapada bukur ki te metedong la torro madangi ki masola na sangalo apare ke bangga mairi na toro ki mani te mekalungku na te dong makbulu alu kubi karambau masong ko bisara dari talang to gigi seruran talaga to maga ponon na o sedang kiran nun talaga to ma berabutan lang mate to dale seki tedo ito le pa isanga ki mate to dale se tedo si taruda dengko mani indi to paruru lante mak poti di bola mi boko na lalalan nila ko bangun banuan mi boko ko nilambanan nila ko tadulwa tapi lama umbari yang mampu mendetan itu di tongkon yang loleh ko dalam tema Allah to temo lalu rimbak gigi foto berong nana dentang melan tentang mimi patonan natang siti roki belo ayat nana teme ya padiruru tabe tepaben di panitian dapat suli lagu temai juang lagu kita masalah dasar masih yang sambu ada kata mata tiga dua tangga bairi baru salim bang kata masuli pilih gula anta masalah dasar tasila lebih kayu iya tah tuku apa beda biasa tak enakku perang susi taruh kok dah betul lepas kira-kira kasih lele kondo kayu iya baik pisang pernah masalah semua juga iya kok yang dalam hukum adat ya to kana pengkayota itu adalah di pokada di kuah hukum absolut jadi lagu kita masalah rasa tak potong makara tongan ta langam maah tumbul baleso ki kuah susi moto tu ada nama balakon longo kugo makampan yang manita kulan di nama nimtai manatek gugara tu hinda lagu kita masalah rasa kalau torro dan pasipatu tak ada di batang di kaleta dan yang pasti bukan dona di lalu